Slavu su stekli u crtanim filmovima, ali tasmanijski đavoli zaista postoje u dalekim divljinama Australije. Evo liste od 5 činjenica koje možda niste znali o ovoj bizarnoj životinji. Tasmanijski đavo je najveći torbar mesožder, ali on veoma retko lovi svoj plen. Obično se hrani mesom životinja koje su već uginule. Oni su veoma halapljivi i kada neko napadne njihovu teritoriju ili plen koji su pikirali, mogu da budu vrlo opasni. Ako bi se merila jačina zagrižaja, tasmanijski đavo bi sigurno imao jedan od najjačih. Oni imaju izuzetno jake mišiće u obe vilice. Njihovi zubi takođe spadaju među oštrije. Ako se pitate koja je veličina tasmanijskog đavola, veličine je manjeg psa. Kada jedu svoj plen, oni ga pojedu celog. Za sobom ne ostaje bukvalno ništa, čak ni dlake, ni kosti. Oni imaju sjajno čulo mirisa i kao što ste već verovatno pretpostavili, izuzetno jaku želudačnu kiselinu koja im pomaže da svare sve što su pojeli. Kao i svi torbari, tasmanijski đavoli rode veoma sitne mladunce. Novorođeni tasmanijski đavo je veličine grozda, ali on onda uspe da dopuzi do majčine torbe u kojoj ostane dok ne sazri. Iz torbe izlazi kao potpuno formiran tasmanijski đavo. Nažalost, 90-ih je ove životinje napala bolest zvana DFTD ili bolest facijalnog tumora. To je retka vrsta raka lica koja preti da ih istrebi. Nadamo se da se to neće dogoditi i naučnici već rade na rešavanju tog problema.